Роботи закончені прешлого тижня, а у тим тижню парохіяні пораja церкву, že biše bogosluženja znova mogli otrimovat u cerkvi Voznesenija Gospodnjoho. Perše opraveni murik, potim vitraži na oblakoh, a najvekša i najdrahša robota було пререзування мурох превлагу. Люди велю давали, можемо povedati, люди коло 3 до 4 тисячі євро збирали, це нас то не велю, але sme naiste porobili tú robotu. I so najhoršie teraz vidíme, že nám lávky rozpadnúť. Všetko dookola i vidíme, že toto, co sme porobili, to veľká robota bola, ale teraz nás na druhý rok čeká zažišće. Hoć tohoročná robota alebo investícia bola 25 000 eur, co sme nemohli dodumať, odkiaľ nám to všetko prišlo, ale evo teda sme robili. Попри тих роботах, вірні у Срімській Мітровиці пририхтуju i programu z nahodi označovanja 130 zročnici parohiji i 110 zročnici v budovi cerkvi, ktorá zaplanovana za 29. oktober.